Sestre. Alok, sam sekundo. Sestra, to je Sveta Maša. To je Sveta Maša. Ne moti, Deni. 10. člen naše svete knjige. Ga bom kar prebral. 9. dan je zvon ustvaril delavca brez pravic. In 10. dan je rekel, pojdite pred hram koruptivnosti in izvernega greha in zvonite. Zvonimo, bratje! Vrhovni nadsveštenik me je opozoril, da bojo vse pridige. Ko bi čakam?